kimi tero na rong amikar horimol rong hanga hem innam ainar purusok chodekang lam Mesen ahem nang pedodon nong thapusi Dilip Hanse pen Richard tok bia phan kachuningri Tomon herai ke thelong hemrit kana hokdona tumalong MSC kadom terang pi ka homridam Kardom Karbing nung live kilang radona pansatami nilimen sami Julie Baby nonar juikha birta angton pen Dogmoka Forest Range ke parlopon okereng rongkimi terona rong amekar horimol rong hangla pen horikro ahem ingna maingnar dampaksi pura sok chupi damlam Numati MSC constituency arlo Western Forest Range Dogmoka angkang okereng rongkimi terona rong along aru riphai hinia jo porphai kre isia pormalom Ingnam angnar Johnny dampen horimol rong hanglapen horikro hem sok pura longpen angjin kibia sokpen chili aphan kibia sok anta chotekang etsi sok puruta phangno tekang lablo bangso ingnar arni wangta hidianatsi wangver lapen tovia bangke koson penone rong anat ke wangahur nili hema soksi chotekang lap lapen sok pura lo mun kepsose angjin asok doji pusi nang pachini don So bangke ni ke la pulo 10 mun bak bisi cet tahai kibio sok mati angke la cholo angjin na sok cholo angke jilia sok anta chui erlo bos tapen kibia sok anta chui erlo la bang so angnar arni bang talang bang ma ani wang mane hidi an se ke wang lo angke tuwe bangke ko son mam phai ko ke lang no ni mampu rong ali la pun na pen wang ma hen nang du chok lo Hawar ke hatpen Harsing Rongpi Karbiang Nong live Lakhain ko trok Dwarbagori constituency ka parlo dipluso bara rong hang arong amekar Dilip Hanse pen education Richard tok biaphan hemrit kachikim japhan kerap kachohang Pinpur damme kedamtang pinanganar ni penseta Karbiang long ke theki dinga tumalong johang dun long lelang lapen akirapta long dun delang athe kedamtang anta Richard tok bia phansi vote epak vet seta pidun lo nasini liphan nanglangra hem kachi kimja phan anke nangra vek tha pusi kathuningri pado nilimen ke Dilip akur ke Hanse ada nang rong bang ke nili rong ke daga bararong harok acha nilinar jula nang le tum la so hem long ke do nang le tum bang hini penan so bahani vet la po so no mo galai anta somar do apai bang trok silo inu tareng ke kalang ma ante non ke do bang bahani vel ke bang ni bela acha ante nilinar jutulang la so hem ke nang le tum non ke kwan lo do ji ne ke put roxy put ner kem ne hem se do yele sining kanar jon tanang le tum bari khachala ning kreng ning thitala pusi ki to lo ke acha ante nang le tum phan la non ke keron bom PMAYG pun non la pena jada kapre ne da sarkar bena to ma ke rap long dun ma ave di la pen isialam bang ante nang le tum non ke chobom ke ko pilo chuti methang chuti kia so ka sang ti chobom ma kia sok se chobom lo athe nilitum nonamat pinanso banghini ansi do chotlo osomarta ave lapen sarpi sita amek ave choklem thekhe chudam thekhe lasinangra vek thapusi Karbiang Nong Autonomous Council Richard tok bia phan choningri ya phan ko pilo ka choningri kana la po la hem la tom ine kang hodo te la hem si raba sonte acha anta nang lila ke dam tang election long ta nang lila Richard tok bi phan si ke rap don lobo Allah alang lodi sitamente dak lom lol dolamara lom local le da tum nang li phan la ana ki duk lo pu nang li phan nang thek long le mal ho nang le de News Report Karbiang Nong live
Men tomon charting arve ke the herai ke klopen ke ongdung hem ki rupen kisung ki phodera hem tuna tumalong MSc kadom terang pi ka homridam kedam tang jang mini phai ke thomarni ada por phai ke ba por malom sarupathar MSc constituency angkang ongdung ahem kiru ka heno dopu KAAC CEM Dr Tuliram Ronghang Arjulong si KAAC EM Amar Singh Tiswa phan kapin khat pona tengpen Revenue Department SK Tarun Rongpi SK Langtuk Timung Mondol Mohen Rongpi pen arisang huatum sarupathar MSc constituency angkang palidunno Laswa tengpen MSc sangpi kadom terangpi VDC Chairman Silarson Rongpi lapen ari sang hotum atimaklong paklangdon ahem kaheno ave pinpin lake katok ave humpho lapen asap kaheno duna bangke humpho kep susia phai longpon Bangswadi Malong Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Anparta Bokajan MLA Dr Numol Mumin Satame Tomon charting arve githe herai ki klopen hemkana hokdona hem tunalong kahomri padoponthu Karbi Anglong Autonomous Council MSc sangpi kadom terang pe hin pen lam the ke jai pon ke prabjin pen kera pajir pon po hem kahino daga hem tun anaphan kera ponjia phan lapen Revenue Department pen kera ke pajir jia phanta KAAC EM Revenue Department Amar Singh Tiswa phan birta palepo pusi than pachini pon lapen MSc sangpi kadom terang pi mithang jongjong a hin pen ta ongdung a hem kahino duna tuma phan kera pajir pon Teman kita kita ni itu doktor kita kalau tensi ada kita ni kena anak kan harus kena hok dulu nasi lakukan so atau mon kita hamzah tapi itu ni kita kita itu mana kita ni kon itu siam doktor dia menghang alang di family pacini pen alang li tong sekot pen Revenue Department mate Revenue incha IM emergency kisopan alang li siam sarkat than pen alang di department hoy tas kami pini la bang so ahem kena hok mo sitani Revenue Department tas kami mon hang ni la pende alang ni tas kami lang kon la si rabjin ten alang ni tum non la report kon ta ini tum siam sa ban khan patni ban ten kera hi pan alang ni tum kami jem kon te Bolipathar pen projanterang Karbi Anglong live Tomon charting arve herai kewang pen hem kana hokdon pen kisung ki pho hem tunalong Karbi Anglong Labor Union atum pen kahomridam Non malom chimit me pin pen tomon charting arve ke the herai ki kloson si theklong lason si kedam tang aruni phai hini arni anarlo por phai hini por malom Bokajan subdivision angkang along tomon charting arve herai ke the par pigajok ki ongdonga hem bari bithum kana hokdon atum do olo Bangso birta long si Karbi Anglong Labor Union tiri pia maya tumpen Bokajan MSc constituency hawaralong nang kahumri pen kisung ki phobe ka hem tunalong palisi kerap setami tong sekor phan pajirpon Karbi Anglong Labor Union atum Jonaram Kiling arong along ke ongdung ahem kena hokdona pudhaksi humri padudamlo Patumi anaro apor penan temon ka charting ki banga jani lada inut hemipi alangi smart bhaini alangi hem ke jap pina jani we me kiang adim ka we inta tantiasi alangi me gyang nang kolo chitun chadan ta me tantiasi alangi chitun chadan lo lapana kisung lo nasineli chunuri yang tung lo dab lokale mesi madhura dikhel fokon lapang ke tim Karbi Anglong kachari pon Dr Tuliram Rohang Sarafan tap jimpen alangi dak na huri pen alangi fan kera ponja fan nel tum Karbi Anglong Labor Union tim pen alangi fan chuniri pon lo Sonsi hem kirupen kisung ke pho inut ahem pe ahem tun setame ahem ruhu pen kedo ke thaga thai kawe na pen tong se kot pen ahem ka chikim ja phan thedung akisung chetong nanglo Tipo, makan ke ni liam so min ke bukan ke din tu. Staminan ke ave dora joni sini an ke sung. Memang ke semata bi try krela. Arang ke semata non si sana ada semata saya dia semata hai. Mesin semata dah kita kita pelak hai ta Karbi Anglong Labor Union tiri pia tumpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang Anparta local MSc Madhuria Dhekial Phukon lapen team Karbi Anglong ke charia tumaphan kisung ki pho hem tuna tumaphan prabjin pen kera phajir pon vek thapasi KALU mate kalu tiri pia mai east west amai phua tumpen choning ripon Bangso ka homri damalong Longsing Kramsa kalu amai phu east Karbi Anglong Rising Milik CC Chunbang Mawat Kramsa Kalumai Phu West Karbi Anglong
la penari sang hotum ati malongan palidam ting hon dak tim kar benglong atum si kami ladak surya nangkang ladak det buat alam kalilo kapre ka hem si kami lason khai nu ni tumahin pen ke thek dikang long duk lasila kapre jam atum han si kami tim kar benglong tum kera pikang ye bangga kenang solo si kami nili tum lebar union pen ke bangke nangka humri aphan ansin nili tum bang chalo la nili tum lebar union pen nili tum kar benglong arat phan kapachini bangke aprang si nili tum kaching hon bang donangji bali pathar pen projen terang karbi anglong live Karbi Students Association mate KSA ingdeng phokep ke chok ningkan esek amai pi ni thom ke chok mate ke damsang aruni phai ke thom arni ada por phai phopen KSA aru do anatum thongnok beke kar ka chepate padoponlo lasophi musical chair blind hit kengdongdang bapthali ke ap tak over ka chepate sami padoponlo Puthot anarlo por phai hinira chitima por pen alumni meet amai padoponlo Kachetong Donaluhi Sarpo Man Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Padmasri Dhaneswar Ingti KSA 1959 pen non an kikhitang mai phula pen chunbang doan MLA EM MEC la pen penang an ke thegi ding atum chetong do Abarin KSA mai phu singkro kachari pon mayalong CM Dr. Tuliram Ronghang ari deng pen souvenir pakmi ingpu pon la pen him ke dokta ing than ponlo Mayalong kalitang abari mamai phula pen chunbang ahemasang ko to aphan karcho setami padupong CM Dr. Tuliram Ronghang pen KSA ingdeng phokep ke chok annual conference along alohi sarpo man pen nangke pha pon ke chi hoglo KSA rupli ke do laki mimi lasi epeng met chingrum nangji KSA leaders an aning hang nangji chingbai lote latum chunji Non ke latung aning hangwang bedera potsi chingrum thek theder loputa CM herangkia thingno ningjepon Karbilo chale song to bachuni ripen isiat dono karbilo chale song isiat do pensi karbia tom han khaing thur ponang po longli long pat peta ponang po alo pulongte isiat do chingrum lo pulongte joka political party tum tame joka song tum ta tame karbilo chale song to bhanke atum bhanke hi mane latu manke hilida hai helo lapen ke alang tumai si ka pheri dupo asini le chuni ri kya batai lo ye kar bilo chale song atum isibet non ke reflection sili tum theklong kar bilo chale song ge joga chini lo asi flipen isibet ka chingrom je pansini li bini la sonil phan ka hang mailong tamini dat rata thingno pansini li chuni lo Dilai Ben Bijoy Rongpi Karbi Anglong live Pinia da babir takela ponse kang tonik lo